Ekwa mikisoro mkala lona FM nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mikisoro mina kuhlanganisa ku rhanganyisa station xuriko eka nhlekani lowu hi hlanganini namuntlha ku ri ra vumbirhi siku ra makumenharhu na n'hweti leya ya khotavuxika i siku ro hetsela ra n'hweti leyi eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntsevu hi ndlela yaleyo n'hweti ya khotavuxika yi gimetiwa namuntlha se swi nga leswi ku gimetiwa ka yona n'hweti leyiwani swo vula ku hi ta twa ku n'wemeri yini kwala mu nga koma timhaka mi ri kona hi ndlela yaleyo ntirhi hi lava ku langutaka timhaka to hambanahambana namuntlha leti khumbaka mhaka ya leyiwani ya ku kombisa ku vilela ehenhleni ka vanhu vo huma matikweni mambe lava va nga riki na maphepha lava nga riki na maphepha lawa ya lavekaka tani hi tiko hi ndlela yaleyo se mhaka leyi nga ta va kha hi languta hi la ku ta twanele ka wena muyingiseri wa mina ku n'wangulu wa wena wu ri yini nomboro ya leyi ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yoleyo ku na tindhawu to hambanahambana laha ku nga ri ku kombisiweni vanhu va nge ri ku kombeni ku ve le ku macheni ka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho mi ri yini n'wina loko mi languta ku tinyiketela ka maphorisa vaholobye varhangeri ka ku vona ku tiko ra hina kumbe ku va na vuhlayiseki la tikweni leri mi ri yini n'wina mi vona yini kwala mi nga kona nomboro yaleyo la ku ta twa n'wangulo wa n'wina eka yona hi ndlela yaleyo handle ka sweswo miyingiseri wa Muganga Lona FM a ku na tin'wana timhaka namuntlha hi teti hi kwala miyingiseri wa Muganga Lona FM makomba ndlela mbatwile amankweng va ku na tibazi leti nga fika ti rhwalaka vaaki va komba ku va kongomaka a Zimbabwe va le ku rhwariweni va famba xana loko va kha va famba va kutani swi vula yini ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku tinyiketela ku tinyiketela ka vaaki kumbe mfumo wa hina hi ndlela leyi ma nga heti nkarhi ku hina hi nkarhi hinkwawo hi ri a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo miyingiseri wa Muganga Lona FM hi amukeleni mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka ya vaholobye lava va langutanaka na timhaka ta siku leri na timhaka ta vuhlayiseki bya tiko ra Afrika-Dzonga tlhelo holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa ya Afrika-Dzonga manana Mameloko Kubayi mani inhlekani mi amukerile ka Muganga Lona FM holobye ni nhlikali khalanga msaweta na vayingiseli va MLFM ni mi twile loko mi kha mi vulavula ka switichi swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ni ri twa na rito ku ri twala ku a ni tivi mo karhala ku endleka yini ku fika namuntlha mi le ku voneni ka yini holobye no hi ku tirha hi ta tirhela mfumo hi fanele hi tirha hi nga karhali nyamutlha hi mhaka ku ri vanhu vo tala va tiva ta marcha hala dzonga Afrika-Dzonga and then leswi hi nga tshembisa vaaki va hina hi ku ri loko munhu a lava ku ya ntirhweni hi ta swi endla loko hi ri mfumo ku ri munhu a swi kota ku ya ntirhweni a nga vi na problem la ndleleni na lava va lavaka ku ri va tiendlela swilo swa vona fanele va swi endla va nga phazamisiwi hi leswi hi nga humisa hi ri maphorisa lava ku ri va tirha across the country van'wanyani va ku ka hina no hi humise mfumo ku ri u dila na vanhu va South Africa hi ku no a hi humiselanga maphorisa for vanhu va South Africa ku ri va va ba or va va khoma hi humisele ku ri loyi na un'wanyana a lavaka ku ya ntirhweni hambi munhu a lava ku ya joina march a swi tiva ku ri yena u safe mfumo u kona ku endla ku ri a va safe because van'wanyana va hleketa ku ri no hayi mfumo la ku ri u defenda vanhu va ku huma handle mfumo hayi u defendi vanhu va ku huma handle mfumo u defenda hina South Africans ku ri wena loko u lava ku ya ntirhweni u nga lavi ku joina march ku ri constitution ya hina ya vula ku ri un'wanyana na un'wanyana u na freedom and a ku fanelangi ku ri ku va na munhu un'wanyana a phazamisaka freedom ya un'wanyana loko mi kha mi vulavula mi kutani mi vona xifaniso xa njhani ku na lava va nga ya mintirhweni kwani kha ni vona la a Central Johannesburg yan'wana ya mavhengele ma nga pfulangi kambe n'wehe kumbexani hi ku mi kota ku kuma swiviko swa tiko hinkwaro mi vona xifaniso xa njhani vanhu va yile mintirhweni ku endleka yini van'wanyana va yile mintirhweni lava va lava ku ya loko yi languta across the country and then la ku vula ku ri since ni mpundzu a ni tirhela Johannesburg ze hi famba hi helicopter hi languta the freeways kuma ku ri ku hava ti-blockages so leswi va nga swi endla normal
vanhu va mfumo hi ku ri loko ku ta va na march yi suka ka this street to the other ku pfariwa street leswi ku ri vanhu va swi kota ku famba va march vanhu va ku byela ku ri loko u nga lavi ku famba strata leswi ta pfariwa because vanhu va marcha but u na alternative road leyi u ta yi tirhisaka leswi yi vula sweswiwani ni le departmentini ya mina a justice a Pitori hi le ku tirheni na vatirhi va mfumo ku hava mhaka ku ri a ku tirhiwi lava va nga fala hi lava va nga decide ku ri vona a va lavi ku pfula today but i ri mfumo we are protecting them to ensure ku ri va protected loko yi languta since ni mpundzu because ni kome report yo sungula as IMC chair from 6 o'clock hi vutisa ku ri ku na layini ku ri maybe somebody has been arrested va ku hayi leswi nga tirhisa kona vanhu va complya leswi nga va byela ku ri no mi endla swilo within the law ku marcha ku pfumelekile but mi nga endli ku ri mi ba vanhu mi nga intimidate vanhu mi nga hisi mi nga destroy anything hi ta tirhisana swin'we so hambi ri KZN that's what the march yi famba kahle a Northwest kume report ku na Azirasi vanhu va piketa a Free State within Bloemfontein va piketa leswana la Joni a Johannesburg there's a march na Pretoria but Pretoria itsongonyana a yi talanga se vanhu vo tala va ye Johannesburg so province na province va gathera hi le ku monitoreni but to make sure ku ri ku nga vi na distraction matsundzuka hi July 21 South Africans va teka hina hi ri mfumo a va lavi ku vona swi tlhela swi endleka leswi nga endleka hi July 21 so today hi ri mfumo we are making sure that leswi a swi endleki because swi ta endla ku ri vanhu va lahlekela hi mitirho loko ku hisiwa ti-firm loko ku destroya property and a yi lavi ku ri ku va na ti-fatalities today loko mi nga vulavula hi sweswo matimba ya state yi le ku vonakeni namuntlha kambe van'wani ve ri loko va kha va mi khensa va mi ndhundhuzela kumbe le ku tirheni hi holobye ve ri a swi ngo to va swa namuntlha ntsena ke hi swi helela kwalano mindzuku ti tlhe ti dya muwani leswi nga swi endla ku dyondza from 2021 nkarhi loya a hi xota hi swilo swo tala ngopfu so for the last 2 years hi ze hi nyiketa mali ka SAPS ku ri va xava ti-helicopter va xava tinyala so hi na capacity ri mfumo we are doing the same now ka defense loko mo languta last time a ni vulavula ku ri nyikete 1 billion ka South African Police Service ku ri va swi kota ku fight organized crime hi nyiketa 1 billion ka defense ku ri va build capacity so yi endlela ku ri hi dyondzile kusuka khale ku ri vanhu va ka hina va rila ku ri a va voni maphoyisa a va kona mi ta tsundzuka ku ri na president i ze vula ku ri every year hi ta ngetela maphorisa hi 10,000 ya vanhu so we've been doing that for the past 3 years and swa tikomba nyamuhla ku ri impela state swi builda capacity and that's what vanhu va ka hina va nga swi kombela kambe leyi swa ku swi helela namuntlha ke mi ri yini holobye na mindzuku na mindlwane a swi helele nyamuhla ma vona hi wa mune ha suka hi ri IMC ya ku languteni ka border fence hi ntirho wa hina ku ri swi kota ku lunghisa ka ti-fence letiya and then loko mi languta report ya IMC na media briefing leyi nga hi humesa hi te hi na 7 streams that addresses leswi president a nga ku hi 5 pillars so ka 7 streams yo sungula hi law enforcement that's why mi vona today law enforcement i humile but law enforcement i katsanyisa na ku ri hi teka lava va fambaku va nga ka South Africa not with papers hi va fambisa ka through deportation and repatriations and then stream ya vumbirhi hi leyi dilaka na ti-legal gaps so i languta ku ri ku na ti-policy gaps or ku na legislative gaps hi sungurile loko mo languta minister wa labor u humise papila legislation ya ku ri we must start setting aside mitirho for South Africans and then hi vulavula hi ku ri hi fanele hi sayina SADC protocol under Department of Correctional Services so that lava va nga khomiwa va huma ka SADC countries va ri la South Africa va fambisiwa va ya serve sentences in their countries that is the work stream ya leyo kuna work stream ya economy i languta ku ri no let's address maka twa small businesses so that we support South African sponsors hi humisa that i endliwa hi minister wa small businesses na ku humisa ti-license na ti-permits for the informal traders so the work streams ta hambana na hambana now another work stream i vulavula hi ku ri we must build the relationship na SADC specifically hi dila hi maka swa immigration because leswi swi langutaka hi ku ri
vanhu lava va huma ka ti-countries tin'wanyana, and the issue is why va sukile hi mhaka ta economy, hi mhaka ta tinyimpi leti nga kwalaho, whether mi vulavula hi Mozambique, u vulavula hi DRC, because there are conflicts. So fanele hi endla leswi swa ku ri leswi UNAU i nga swi vulavula ku ri let's silence the guns. When you silence the guns, vanhu va ta tshama ka ti-continent, ka ti-countries ta vona. So ANC a yi helelanga nyamuhla, a yi sungulang. President u te loko yi tirha fanele yi tirha hi reporter every month ka cabinet ku ri yi tirhisa kwini until yi implementa those 7 work streams. Swin'wanyana hi swa xihatla swoswani, kuna swa medium term, kuna swa long term. So once we have done, and then it's a reporter, in la president ata dissolve ku ANC. But ANC ya mahlweni itira, and every month we are expected to report ka cabinet. Ni khomele nyana no va na commercial break mavhengele nyana ya 1 minute all of them lava ku hi vuya hi hetisela hi ku how did hi fike njhani la all of them ku nga va ku nga ndliwangi yini kusukela 1994 ku fika namuntlha, kumbe ku ndliwe yini leswi swi nga hi fikisa laha hi nga kona namuntlha. Endzhaku ka mavhengele lama ni khomela nyana minete holobye ta vuya yisa mahlweni holobye Mamoloko Khubai lava hi nga le ku buleni na vona mingisero Munghana Lonene FM i mutshamaxitulu wa komiti ya vaholobye leyi langutanaka na timhaka ta vuhlayiseki bya tiko hi hala tlhelo ku tlhela ku va holobye eka ndzawulo leyi ya timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa hi ndlela leyo. Ni vuya ni bula na vona endzhaku ka loko ni ta va ni hundzela la a hi sukeli mhaka nje, hi ku tisela vativi na vinyi va yona. sweswo mingisero Munghana Lonene FM 23 minutes ntsena ku phela ora ya 12 ta va kha hi bula na maphorisa ya le Mpumalanga hi twa ku endleka yini na kwala Limpopo. Kambe sweswi a hi hetiseni na holobye Mamoloko Khubai. Holobye ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho rero, kambe xivutiso xo hetisela lexi ni lava ku hetisela hi xona, mi twile ku IMC ya ta ya mahlweni mi ta ya na le ndelikanini mi famba mi vona ku laveka yini, ku ta endleka yini. Ni tshemba loko mi vuya mi ta hi byela ku mi fambe njhani, kambe xivutiso ku ta va ku hi fike njhani la. Ku fika la swo tala hi ku ri a yi sunguleni lana ku ri vanhu vo tala va tikuma va nga tirhi, and hi ri ANC a ku acknowledge swoleswo ku ri van'wanyana loko va languta munhu a ku hayi a ni tirhi mara munhu lowu huma handle u na ntirho mina ni hava ntirho. Un'wanyana swo hambanahambana, un'wanyana u ta ku hayi ku na crime, munhu lowu huma handle u fike lawani a kuma a fika a endla crime, that's why he is the victims. So we acknowledge swilo leswi hinkwaswo, but leswi hi swi kombelaka ka vanhu, and a twisisa ku ri vanhu va ka hina va vula ku ri vanhu lava vo famba va fika laha kaya va fike va pona, but hina hi ku hi ri South Africans ha tshama na vanhu va ku huma ka matiko man'wanyana. A hi swona leswaku ri loko va famba va fikile lana va mocha, ha yi vona hinkwavo va mochaku, and a hi vona hinkwavo u kuma ku ri va hava maphepha. Vo tala va na wona maphepha, so u kuma ku ri vanhu lava va machaku va tirhisa leswi swa ku hlupheka swa vanhu na ku nga tivi ka vanhu ku ri munhu na munhu loko a ri non-South African a swi vuli ku ri u la tikweni ra hina unlawfully. So that's why hi vulavula hi ri IMC ku ri no u fanele hi lunghisa. Swa vumbirhi a ni la ku hemba ni ku ka mfumo a zangi ku va na ti-problem, mhaka corruption na yona i yi fikise kwala. U kuma ku ri hi thola vanhu ku ri va tirhela mfumo, loko va fika laya va yi mocha. Loko u languta ka Home Affairs ripoti leyi nga humisiwa hi SIU, i kuma ku ri vanhu va ka hina hi va qachile va tirhela mfumo, loko va fika laya va teka vanhu va ku famba va va nyiketa ti-documents va nga fanelanga. We had to cancel about 2,000 ya illegal student visas. Van'wanyana swi va loko va fake la boarding hambi va kuma ku ri vanhu a va fanelanga va nghena va va nghenisa. So hi ta swi lunghisa hi ku ri hi faka leswi swa technology ka Home Affairs improve so that munhu a nga manipulate system. Na la ka ti-border hi ta faka technology ku ri hambi ni lava ku teka 200 ni nga swi koti ku teka 200. Munhu loko a nga fanelanga ku nghena laha tikweni ra yena a nga ngheni, because leswi swa corruption na swona hi swona swi endlaku problem. And that's why ni la ku ri ka vanhu va ka hina la South Africa as citizens hi fanele hi dyondza ku ri hi na responsibility. Loko no qachiwa hi government ni nyikiwa ntirho, fanele ni hleketa ku ri loko no ona a ni onele mina ntsena ni nga teka 200 mara implication ya kona yi tele ngopfu, and it's huge. It's some of these things that hi ti vonaka today on the ground.
hayi ya ka ha ri na ntirho holobye ka makhensa swinene un'wana ka ku hambi BMA yale ya ku sunguriwa ku se ku na vanhu va nga hlongoriwa hi vukungundzwana leswi swo ndlika ri munhu o tholeriwa ku ya va vukungundzwaneni ka makhensa swinene holobye a khensa swinene na mina ni khensile inkomo sweswo mingiselo munghana lona FM lava hi bula na vona i holobye Moloko Khubai a hi bula na vona kahle kani lowu va hi nyika xifaniso matwini va mi byele ku hi fike nyana hi na timinete tinharhu timinete tinharhu ti tele ngopfu ka xiyanimoya ni nga se ya ka brigadier Donald Mndluli a hi twi wena ku u lava ku angula ku yini ka timhaka leti hi bulaka tona na swi tiva ku na timhaka to tala leti ti nga humelela ku fana na le Limpopo se ku na vankwera vambirhi ku vikiwa ku leswaku se va hundze emisaveni ka yin'wana ya tingoma kwala ka yin'wana ya ngoma kwala ale Limpopo se i swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa swoleswo lava va langutaka timhaka ta ngoma a Limpopo ka ha ri na swo tala leswi va faneleke va swi dyondza kumbe ku swi languta hi ta bula hi toho siku rin'wana kambe namuntlha sweswiwana hi sunguleni hi twa ku timinete letinharhu hi nga kuma mani hi twa ku n'wemiri yini hi timhaka leti mi nga na tona hi ndlela yaleyo hi le ku vulavuleni hi timhaka ti nga namuntlha emahungwini mi va twile holobye mi yingiseri hi loyi ni hlekani Aye minjani? papa mina hi pfukeli n'wina mi njhani Hawa hi pfukeli. Ya mani ku it's a lesson ka South Africa ku the government yo fanele hi blame va swi vonile swilo leswi loko swa ha sungula loko vanhu va karhi va nghena hi mhaka corruption vanhu lava tirhaku ntiyo minister va vulavula hi ku vanhu lava va tholaku va na corruption but vanhu lava va tirhaku laha maphorisa lama va tirha le ka ti-border a va nga endli na lifestyle audit vanhu lava pfume ngopfu mi hlamala ku vanhu lava va yi kuma kwini mali leyi a va holi yona a va endlangi nchumu va nga va ta na va hembela minister mara a ni mi twisisi loko mi ku va hemba yini hi ku va vula sweswo mi vulaka swona ku veri ku na vanhu lava va thoriwaka Afrika-Dzonga va thoriwa ku va tirhela mfumo ematshan'wini ya ku va tirhela mfumo va ti tirhela vona va ti fumisa hi voxe hi yo mhaka va tlhela va kombisa va ku fika sweswi ku na vanhu ku fika kwalomu ka va 2000 va nga hlongoriwa hi mhaka sweswo se va hemba swi hi ku va vula sweswi n'wi mi vulaka swona Bootpat sweswi mi vulavulaka hi swona swa sweswi vanhu lava khale va tirha tiboda leti lava va sungula ku nghenetela vanhu lava a ku nga ni lexi humelelaku a ni ali ni vula ku n'wina lulamisani leyo vo hemba a ni va vula leswi n'wi mi vulaka swona ku a swi endleka phela a swi endliwa hi vaholobye kumbe a swi endliwa hi vatirhi lava mi nge va fume ngopfu vanhu lava eBootpat government yi va tshikile yi nga endli nchumu va karhi yi swi vona government ku ri ku na corruption vanhu vo nghena hi ku rhandza va huma va nghena hi ku rhandza Bootpat hi va endleleli mfumo wo nga endla ku situation yi va lexi yi nga xiswoho sweswi ene kwalano mina n'wi pfumelelana kwalano ha pfumelelana ku va drope ball va swi tshikile va mfumo kambe leswi hi nga pfumelelaka hi loko mi ku va hemba va kha va vula sweswi n'wi mi vulaka swona yana ni mahlweni ni nge ni nyika example eBootpat hi nkarhi wa apartheid hi mfumo wa apartheid a swi nga ri kona ku vanhu vo ta va tinghenela a ku na order etibodareni because vanhu a ku ri government leyi a yi khera ku ri yini government ya yi lo suka yi va weak da fanele ku vanhu va ntima kahle eku fuma eku vulavuleni ntiyiso munhu wa ntima swa hi tlhandla eku vulavuleni ntiyiso na pfumela sweswo mehe mi vula ku na me hambi no nghena ni nge swi koti talele corruption vanhu va ntima va talele ku corruption ngopfu ni vula swona ni ri hambi ko nghena mina ni nge swi koti na hi swona ni vutisaka swona Bootpat n'we Bootpat na n'we mi nge swi koti khenseni vutisa wa mina khensa sesilile a yi byeleni mahungu ya misava ya ta va yimise kwini awara yan'we i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula xifundza xo fana na Mpumalanga ehansi ka vurhangeri bya MP Premier Ndlovu xi na gede leyi na yi tshamaka yi ri mahungwini swinene loko swi ta ka timhaka ta ku famba ka vanhu
hi yo mhaka hi lava ku ta twa ku tanihi xifunda ve le ku tirheni njhani ku vona ku xiyimo xa tshamiseka ka tindhawu to hambanahambana eka xifundza lexiya xa Mpumalanga. Hi yo mhaka hi rhambe Brigadier Donald Mdluli loko no mi byela ku hi mpfhuka ni va vona loko in that state of the province address a ndzi tshama ni va vona futhi hi va elekwatini na hinkwako a hi zange va vona Brigadier, kambe hayi a swi na mhaka anakeni va ri ka vona ntirho a hi va amukeleni hi twa ku ve le ku voneni ka yini laha va nga kona Brigadier Nhlekani. Nhlekani tatani Khalanga hi ri hina hi kona hi pfuke swinene ya swilo swa ha famba kahle hi pfukile ngoti wa n'wina swi pfuxelana kambe na vayingiseri va Afrika wa vulavula. Loko mi kha mi ku swilo swa ha famba kahle tanihi xifundza mi lulame ku fika kwihi na koho a mi langutela yini kahle? Hi ri xifundza xa Mpumalanga hi ri maphorisa xikan'we na swiyenge leswin'wana swa nawu hi lulamile ka siku leri a hi karhi hi ri rindzili ra ti-30 ta March ta June laha a hi ri na ku langutela ku va na mapfhumba lawa ya nga kunguhatiwa, yan'wani a ma kunguhatiwanga kambe hi swi tiva ku na vanhu lava va nga ta kombisa ku vilela. Hi tshemba vo tala va swi vonile ka masiku lama nga hundza ka tindhawu to hambanahambana laha vanhu va nga hlengeletana va karhi va kombisa hi ndlela yeleyo ku kombisa ku vilela ngopfungopfu ku ri mhaka ya ku vanhu lava nga riki na maphepha yo va la tikweni va kumeka va famba. So ni vulavula sweswi ni le ndhawini leyi vitiwaku hi le eMalahleni Witbank laha ku nga na vupfhumba hi rona lerikulu la xifundzeni ra va kombisa ku vilela. Ni vulavula sweswi kokwala xikarhi karhi hi ri maphorisa a hi na maphorisa ntsena, hi na swiyenge swin'wana swo fana na masocha, hi na va private security, hi na va community police forum, hi na va home affairs na swiyenge swo hambanahambana. Kambe hikokwalaho ka ku a hi kunguhatile laha a hi languterile ku loko fika siku leri ku nga vi na nchumu lowu wu nga ta kumeka wu onhaka. Vanhu a va ya mahlweni na vutomi bya vona, lava ku va va ya mahlweni na mabindzu, lava ku ya kwini na kwini, lava ku nga vi na nchumu lowu va sivelaka hi ku vanhu va na mfanelo yo va kombisa ku vilela, na lavan'wani hi fanele hi va kota ku va sirhelela va nga riki xiphemu xa vanhu lava kombisa ku vilela. So ntirho wa hina i mhaka ya vuhlayiseki, hi vona ku a ku na mpahla leyi yi onhakaka, a ku na vanhu lava vavisiwaka kumbe chavisiwaka hi ndlela yeleyo. So switano eka xifundza xa hina hambi swi ri kona swiyimo swa vanhu lava kombisa ku vilela, kambe leswi hi swi landzelerisaka hi ri maphorisa xikan'we na lavan'wani vatirhikulobye. Kambe loko mi ri maphorisa a mi vona yini ku sukusela a hi khale ngopfu ni nga twa ku MEC Masiye a va ri a le Bombo border post, loko nga si fika namuntlha a mi va mi kha mi endla yini? A mi va vona vanhu va kha va fambetela swi tikomba ku vanhu va le ka Maputsu va le ku humeni a le Bombo na matiko yan'wana ya Afrika, kumbe matirhelo a yo tifanela? Muhaxi ni nga vula ku a hi karhi hi swi vona vanhu va karhi va famba, ku ve na lava va nga hundza hi tibazi vo huma ematikweni ya le handle, lava a va suka exifundzeni nkulu xa Western Cape, van'wani va huma ka swifundza swo tala, ku ve na mabazi laya nga hundza ka yona border liya, van'wani va karhi va ya makaya. Hambi ku ri tolo na vusiku va kona lava va ti fambela, kambe a ku nga ri nhlayo leyi nkarhi wun'wani hi nga vula ku yi le henhla swinene, mara leswi a hi karhi hi swi languta. Swin'wana hi sweswiya swo vanhu va kombisa ku vilela, ku nga fika siku ra namuntlha ku ve na lava nga kombisa ku vilela va ya va yisa ti-memorandum ka tindhawu ku fana na vo Mbombela. Hi swi vonile endhawini ya le Middelburg laha ku nga va na ku kombisa ku vilela, laha un'wana wa mutirhikulobye wa hina wa phorisa a nga kumeka a hlaseriwa endzhaku ka loko
kombisa ku vilela loko va nga nghena eka tindhawu tin'wana va lava ku sechiwa vanhu lava hleketaka ku va laha tikweni swi nga ri nawini laha a va lava ku teka nawu va wu veka mavokweni ya vona mara hi ve khoma hi luya a karhi a nga vavisa phorisa rero na le ndhawini ya le handle ka le Middelburg hi kona nga vavisa phorisa hi ve na yin'wana a Ermelo laha ku na van'wana a va endla va hlasela vatirhikulobye va hina hikuva va komba swilo ti-video to hlasela vatirhikulobye so nakona kokwalano ku na vanhu lava nga khomiwa so swi kona sweswo kambe a hi ndlela leyi yi chavisaka swa kota ku va swi controleka hi ndlela yeleyo. se mi ri yini ka vaaki hi ku angarhela brigadier loko hi kha hi etsela mi ri yini ka vona loko xiyimo xi te tani mi ri va na ku tshemba ka ku hayi n'wina tani hi vanhu va ndzawulo ya lava mi vonaka ku vanhu va sirhelelekile na vuhlayiseki mi na swilo mi tshamisekile rera ku vanhu va ta va hlayisekile na nhundzu yi ta va yi hlayisekile lava lavaka ku ya mintirhweni na vayi lava lavaka ku pfula vhengele va pfuli sweswo Butet ni nga vula ku va hlayisekile a va pfuli kambe leswi hi nga swi vulaka swin'wana ku a va ti languteli ku van'wana xikarhi ka vona lava va va ri na swikongomelo swin'wana leswi nga tshamisekangiki loko nkarhi wun'wani va vona swo taniya a va hi tivisi hi ri maphorisa na loko va vona ku nkarhi wun'wani ku na lava ni nga nyika xikombiso va nga ku macheni va karhi va hundza kwalani va tikomba swi nga tshamisekanga va nga pfalanyana for xinkarhana xexa loko va karhi va hundza loko se va hundzile va kota ku ya mahlweni mara hi tiko ro pfala kumbe ku vanhu va nga endli leswi va lavaka ku swi endla va nga yi mahlweni na vutomi bya vona kambe a va yi mahlweni leswi lavaku i ku va vanhu va hlayiseka no vanhu va na mfanelo yo va kombisa ku vilela kambe swi fanele swi endliwa hi ndlela yo hlonipha timfanelo ta vanhu van'wana na ku mhaka yo munhu a teka nawu a wu veka mavokweni a hi leswi nga ta swi pfumela na ku loko va karhi va endla ku kombisa ku vilela loko va nga va khome switlhavana kumbe va khome swilo leswi nga vavisaka un'wana so hi leswi swi kombelaka kambe ka sweswi hi nga vula ku va nga va na ku tshemba ku swilo swi famba kahle lexin'wana ni nga xi hlamuselaka xo hetelela a Sabi ku ve na mhangu leyi yi nga humelela ka masiku mambirhi laha nga hundza laha muakatiko wo huma tikweni ra le Kingdom of Eswatini leyi hi tolovele ku yi vita ku i Swaziland laha a nga hlasela muakatiko wa la tikweni ra Afrika-Dzonga a nga kumeka ku ya hi leswi nga vuriwa ku n'wi tlhavile a va a lova laha ku nga pfuriwa nandzu wo dlaya i khomiwile miehleketo walowo namuntlha ni vulavula a record kwale Sabi laha vulavisisi bya yaka mahlweni ene ivi wa ha ri xitokisini leswi swi kombelaka i ku a hi veneni na kurhula hi ve tshikeni voko ra nawu ri tirha a ta kumeka a va a gweviwa loko swi fika ku i kumeka a ri na nandzu hi ndlela yeleyo a ni ku hetile ni yo vuya ni tsundzuka hoyi ya ku ongeti a Mpumalanga timhaka ta timovha to yiviwa mi ti khinga ngopfu kwaleyo ku endleka yini swi komba ku nyanya kumbe swi komba ku antswa hi ku loko ni kha ni landzelela swiviko swa n'wina leswi mi rhumelaka vhiki na vhiki swi nge endleki ku nga vi na timhaka ta ku mi kume movha leyi a yi nga fambi hi ti-number plate ta yona mi kume leswi mi kume movha yi cukumetiwe nhoveni yi ri na swikhiya ku endleka yini hi timovha a Mpumalanga brigadier ene swivutiso sweswo mi endle kahle mi swi vutisa timovha leti a ti kumeki hi xitalo ti yiviwa exifundzeni xa hina i timovha leti yiviwaka tindhawini exifundzeni swo fana na va Gauteng na swin'wana impela hina tona hi mara hi ti pfinini kambe swiyenge swa hina swa nawu hi ndlela leyi swi tirhaka hi yona swi sivela ku ti nga kumi ku to tala u kumeka ti kumeka ti yiviwa ti kongomisiwe etikweni ra vamakhelwana ra Mozambique so leswi va swi vonaka i mhaka ya ntirho lowu hi nga na wona hi tirhisana na swiyenge ni hlamuserile ku hi na va swiyenge swa security na hina maphorisa ku katsa na lava va South African National Defence Force system ya hina kumbe matirhelo ya hina ya endla ku swi nga olovi ku munhu a kumeka a hundza na movha leswi endlaka ku
va hela va nga ha swi koti either kumbe va yi siya movha wolowo va wu siya anhoveni ku vona ku a ka ha hundzeki. So maphorisa ya hina na lavan'wani va tirhi va nawu hi le ku tirheni leswi endlaku siku na siku timovha leti humaka ti nga hundza ka swifundza leswin'wana mara loko ti fika Mpumalanga a hi pfumeli ku ti kota ku va ti hundza ka tiko leri leswi mi swi vonaka ene hi fanele hi kota ku va hi swi vika ku impela maphorisa le ku tirheni va le ku tikumeni timovha tetete. So i matirhelo ya hina laha endlaku ku swi nga olovi ku munhu a kota ku va a hundza na movha. Hi khensa ngopfu the way ntirhisano lowu hi nga na wona hi ri maphorisa na swiyenge swin'wana swa nawu. kambe mi tshama mi khoma maphorisa ya le Limpopo ne swi helele ku i mhaka leyi nga court a ku ri a Lydenburg laha hi nga kumeka hi khoma maphorisa lawa a ya huma xifundzeni xa Limpopo laha va nga kumeka va khomiwa loko va ta va kumeke ka vhengele rin'wana leri a ri khomiwa nkunzi. So leswi swi hlamuselaku ku loko u lava ku endla vugevenga famba u ya byi endla kun'wana mara u nga fiki Mpumalanga hi ku hina na vaakatiko va Mpumalanga va hi nyika vuxokoxoko va hi tivisa tani voko ra nawu ri kota ku va ri tirha hi ndlela yaleyo. ni mi Brigadier Casey swinene nkarhi wa n'wina yana na mahlweni mi languta ku endleka yini laha handle la hi ta va na siku ra ku kombisa ku vilela ku ya hi laha vumbiwa byi vulaka ha kona ra ku rhula exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Casey swinene inkomo Brigadier Donald Mhluli lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ha kona a hi tlheleni ka Brigadier Hlulani Mashava va hi byela ku endleka yini. Ni vone n'wana kha ni rhumela hungu mi languta ku endleka yini laha handle la hi ta va na siku ra ku kombisa ku vilela ku ya hi laha vumbiwa byi vulaka ha kona ra ku rhula exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Casey swinene inkomo Brigadier Donald Mhluli lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ha kona a hi tlheleni ka Brigadier Hlulani Mashava va hi byela ku endleka yini. Ni vone n'wana kha ni rhumela hungu rin'wana ra ku a KZN un'wana kumeke ndzeni ka axiphazeni xa vanhu a ni loko n'wina mi lava ku kombisa ku vilela mi twi nga ri ku kombisa ku vilela ku ya yiva khoma ndlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM 14 minutes se ba awara ya n'we ai amukeleni Brigadier Hlulani Mashava. Brigadier Hlulani Mashava vulalela maphorisa ya le Limpopo lava ku bula na vona hi twa ku vo tani maphorisa va famba njhani khale va pfukile va kha va ya hala na hala ni va voni ka TV va ri mankweni sweswiwani va ta hi nyika xifaniso xa ku hi mpfhuka rixile ku endleka yini ku na vanhu lava va ringeta ku hoxa van'wana hi maribye ku endleka yini. Brigadier Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Isikani Khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Vanhu va ni vutisa ku hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku vulavula na vanhu vo fana na va Thembi Kgadebe na hinkwaswo leswiya ni ku vanhu vo fana na va Hlulani Mashava tani hi va vulavuleri mahungu hinkwawo ya maphorisa lama ma sukaka a Limpopo hi timheho hinkwato ma fikela ka vona va kota ku hundzisela vateki va mahungu lero a ku na leri hungu mi nga ri tiveki ri khumba ku Limpopo kumbe a swona mahungu hinkwawo ya le Limpopo ma tiviwa hina hakunene mi ta swi tiva leswaku Khalanga hina hi tholeriwile swona ku va hi kota ku va hi kha hi vulavula timhaka leti humelelaka xifundzenikulu xa hina xa Limpopo na sweswiwani mi nga vula swona vanhu va vulavurile ka swiyanimoya ni le ka ti-social media va vulavula leswaku ku na mapfhumba ya ku komba ku vilela lama nga ta va ma ri kona hakunene ma vile kona mapfhumba na sweswiwani ve le ku yeni mahlweni sweswi hi vulavulaka lava va le Mankweng kumbe vaaki ve le Mankweng ve le police station ya Mankweng sweswiwani laha va hendlaku over memorandum kumbe papila ra swivilelo leswi va lavaka ku swi nyika maphorisa. Ni nga tiyisisa leswaku General Mashilo Lesiba Mashilo va kona ku va ta amukela papila leriya ra swivilelo leswi va swi kombetaka. Ngo ni kombisa ku thukusela tolo na madyambu Khalanga ku tirhiwile swinene etindhawini ta le Bekkersfort na Tlogotlou ku vuyile ku va na timhangu timbirhi tinharhu leti nga endleka ta ku va va tshova swiphaza shop kumbe swivhengelana leswi nga kona swi tirhisiwaka ngopfu hi vanhu lava va nga ri ku na maphepha kumbe lava nga na maphepha kambe ku ri vanhu ve le handle
va te loko va tshovile n'wina ma swi twa ku ni tshama ndani ni byela loko ku va na lexin'wana hina hi tinyungubyisaka hi xona tanihi maphorisa ya le Limpopo loko ko endleka mhangu yo karhi maphorisa ma hina xikan'we na mafokisi ma tirha hi matimba ku endlela leswaku ku khomiwa vanhu ni ngo ni kombisa ku eka timhangu leti nga endleka tolo na vusiku hi vuyile hi kota ku khoma vaehleketeleriwa va 5 lava namuntlha va nge le ku yeni ekhoto ya magistrata loko wo sungula hi n'wi khomerile ku va a susumetile ku va na madzolonga lava 3 hi vuya hi va khomela ku va va tshovile mavhengeleni lawaya un'wana ka lava hi nga va khoma hi ku ni vurile ku i vanhu va 5 lava hi nga va khoma lowun'wana hi n'wi kumile a ri na switirhisiwa xikan'we na tinhundzu leti nga yiviwa kona ku lomu swiphadzeni so mi ta swi vona ku maphorisa ma hina ma tirha tihlori ta hina leti nga kona laha hansi ti va ti ka ti tirha na vaakatiko ku va hi endla leswaku ku va na vuhlayiseki ni ngo ni kombisa nakambe ku eka tindhawu tin'wana leswi nga vuya swi endleka tolo kwalaho xifundeni xa Mopani Amake hi vuyile hi aka rin'wana ra purasi laha a hi ti tirhela ntirho wa hina wa siku na siku na ku va hi lumiwile ndleve hi vaakatiko va tindhawu letiya hi vuyile hi aka purasi leriya loko hi fika hi kuma ku na vanhu lava nge le ku tirheni va 15 va nga ri ku hava maphepha ya pfumelelo ene nakambe loko hi fika i kumeka leswaku muthori wa vona kumbe mulungu luya a ri laya hi yena a ringeta ku la ku va tumbeta xikan'we ka maphorisa ya hina va vi va n'wi khoma hi tlhela hi khoma na vanhu lava va nga ri ku na pfumelelo ni vulavula namuntlha va ya ekhoto ya magistrata kona le Linyenye va langutisane na swihehlo swa ku va ri tikweni va nga ri na pfumelelo kati lowun'wana wa n'winyi wa purasi leriya u khomerile ku va a va tumbetile mi ta swi tiva leswaku a swi fanelangi leswaku hina lomu makaya ya kona na lomu ku nge le ku tirhiweni kona hi tumbeta vanhu lava nga ri ku na maphepha ya pfumelelo ku va va xifundzenikulu xa hina xa Limpopo eka swin'wana tatani Khalanga endhawini ya le Lephalale endhawini leyi yi vitaniwaka ku hi le ka informal settlement van'wana hi Xitsonga xin'wana va na ku vula ku hi le Mkhukhweni amkhukhweni ya kona leyi nga kona leyi ku vuyile ku va na vanhu va 300 plus or 350 lava a va ringeta ku va lava ku sindzisa vanhu ku va ku a va sukile lomu tindlwini ta vona va lava ku teka nawu va wu veka mavokweni ma vona ni ngo ni kombisa leswaku maphorisa va vuyile va tsutsuma va ya tindhawini letiya laha va nga vuya va endla leswaku ku va na kurhula lava van'wani va ku va ri kona va ri hava maphepha ya pfumelelo va vuyile va tekiwa hi maphorisa laha va nga vuya va khomiwa hikokwalaho ku ma swi tiva leswaku a swi pfumeleri ku vanhu va va xifundzenikulu xa Limpopo va ri hava maphepha eka ndhawu yin'wana ya le Valbater nakambe ku vuyile ku va na mhangu ya van'wani va nga kumiwa va ka va lava ku tshova xiphaza xopo xa un'wana wa mu-Ethiopia wa Mhlapa kusuka a Ethiopia maphorisa va te xikan'we loko va fika va kuma leswaku vanhu lava va kona leyi va vuyile va kota ku va va khoma hi ndlela yaleyo so mi ta swi vona ku maphorisa ma hina na swiyenge hinkwaswo leswi nga kona swa vuhlayiseki exifundzenikulu xa hina va le ku tirhisaneni xikan'we na ti-CPF na matrafiki lama nga kona lomu tindleleni xikan'we na van'wamathekisi na ti-private security industry mi ta swi leswaku van'wamathekisi va vulavuli na vona hi vona a va tinghenelerisi ka strike leswi nga kona mapfhumba ya komba ku vilela nakambe va ta tirhisana na maphorisa ku nga vi na ku kavanyetiwa ka migingiriko hinkwayo ni nga vulavula ni nga ti pfinyingi sweswiwani leswaku a Limpopo a ku na ndhawu leyi nga pariwa kumbe ndhawu leyi migingiriko ya ikhonomi yi nga yimisiwa kona hikokwalaho ka vanhu lava va ngo vele ku endleni ka mapfhumba hi vurile leswaku vanhu a va kombisi ku vilela ti-demonstration ta vona ti va peaceful loko ti nga vi peaceful sweswo tatani Khalanga swa boha ku va hina hi tirhana na vona hi va veka xitokisini lava faneleke ku va ya kona va ya dya timbaweni eKhalanga Berry van'wana va vaaki loko ni kha ni vulavula na vona van'wana ni vo ni rhumela mahungu na le moyeni nga seta va kombisa ku tsaka hi ndlela leyi maphorisa va vonaka ku va ri ku tirheni hi ku ti nyiketela ha koho ku tolweni na namuntlha sweswo se xivutiso lexi va ni vutisaka xona vengele ku ni tshika ni hlangana n'wini mi vutisa i ku hikokwalaho ka yini mi pfa mi vona ka nga ri mina wona matimba kumbe ka ha ri sweswiya hi nge ri endla nandzu wena i ta swi vona ku maphorisa va tirha maphorisa ma va ma kha ma tirha siku na siku ko va ku sweswiwani ku na heightened visibility kumbe hi teleleri maphorisa ya hina hi xitalo ni ngo ni kombisa Khalanga leswaku sweswiwani a ku na phorisa leri nga tshama kaya sweswiwani
na lava va ri tilivhini hi va vuyisile hikuva va vuyi va ta tirha loko mo vona phorisa ri ri kaya hi ri karhi wun'wani ri nge le ku tivabyeleni kumbe ri ku tsaleni ka xifambelo hikokwalaho a hi koti ku hi va hi va vuyisa kambe lava van'wani va ku teka tilivhi ta lembe na lembe letiya ta normal kumbe hi ti vitanaka ti-annual leave hinkwavo hi va vuyisile na maphorisa lama tirhaka tihofisini mi ta hlamala van'wani mi ta hlangana na vona va namuntlha va mbele na ti-uniform ku kombeta ku hi lava ku va na vanhu va hlayiseka vanhu va sirheleriwa ni ngo mi kombisa nakambe ku amankweni mi ta va mi swi vonile ku ka siku rin'we kumbe mambirhi lama nga hundza ku na vaakatiko lava va sukaka etikweni ra le Zimbabwe va nga ri ku na maphepha ya mpfumelelo lava nga vuya va tsutsumela exitichini va lava ku kombeta ku va lava ku pfuniwa ku va kota ku va va heleketiwa kahle hi ku va hi kha hi tirhisana na ndzawulo ya xikaya na Zimbabwean Embassy ku na tibazi leti nga kona lahaya ti nge le ku va tleketleni ku va ti va yisa lomu va sukaka kona ni nga kombisa leswaku maphorisa ya hina ya vuyile ya khodona ndhawu liya kumbe va pfala ndhawu liya leswaku vaaki lavaya va le tikweni ra Zimbabwe va nga vuyi va hlangana na vatiko ra South Africa ku endlela leswaku ku nga vuyi ku va na madzolonga hi ndlela yaleyo hikokwalaho maswa leswaku weda vanhu va ri na mpfumelelo ku va tikweni kumbe va nga ri na mpfumelelo i ntirho wa hina tanihi maphorisa ku va hi vona leswaku vanhu lava sirhelelekile na tibazi leti nga kona mo ti suka ti famba maphorisa va le ku ti langutiseni lomu magondzweni ya hina swititikopo naswona swi kona ku va swi langusa leswaku va ya va ya fika eBeitbridge va hlayisekile leswi ku nga swona swikulukumba leswi hina hi swi endlaka tanihi mandate ya hina ku endlela leswaku hi kota ku hlayiseka exifundzenikulu xa Limpopo Khalanga i ntirho wa vavivi na i xivutisonkulu lexi nge le ku vutisiweni xexo ku i swilo leswi hi nga swi langutelaku ku ya mahlweni kumbe hi ku vanhu lava taku la Afrika-Dzonga va nga ri nawini i khale va ri koho khale va nga ri na maphepha i khale va ri koho va kha kusuka swi ndisa sweswiwani swi tikomba kun'wana ve ri loko va khandziyisiwa hi tivhene a ni tivi ku hambela Limpopo swa endleka kambe loko va khandziyiwa hi tivhene va hakerisiwa ti 1.5 va ya chichiwa kun'wani sweswiya swo taniya la Limpopo a swi endleki la a ni se swi twa sweswo loko ri ku swi kona vanhu a va heli mindlele hi kota ku va hi swi ololoxa maphorisa ya hina ya swi tiva kahle leswaku loko va nghena va ri tirhweni wa vona va fanele va tirha hi khinkhi na ku tiyimisela a ku na timhaka ta nkungundwani leti va fanele ku va va tinghenelerisa eka tona leswi ni nga vula swona ku hi ndilo wa mavivi kumbe hi ndilo wa mavivi a Limpopo mi ngo ni mi kombisa leswaku maphorisa ya le Limpopo ya tirha hi ku tiyimisela swinene hikokwalaho in the past 5 years hi va hi ri xifundakulu lexi xi nga xona xi nga sirheleleka vaaki va kona va nga sirheleleka ku tlula swifundakulu leswin'wana ma swi tiva ku 100,000 per population capital a Limpopo hi hina hi nge le hansi swi vula ku loko ri la Limpopo ti-chances ta wena ta ku nga dlayiwa ti le hansi loko mi compare na swifundakulu hinkwaswo leswi swa 9 swi nga kona la tikweni ra hina hinkwaro so loko ri la a Limpopo hi nga vula leswaku vanhu va hlayisekile van'wamabindzu va hlayisekile vaendli va le xifundzenikulu xa hina na vona va hlayisekile se mi hetsela mukuyini hi swihi leswi mi nge ri leswi na ha ri ku ka xiyanimoya yimani ni nga fambi ni nga swi vulangi hi ndlela leyo hi ku ni sala leti minete tinharhu kumbexani yimani vhene mi vutisako ku na vayingiseri van'wani va vulavulaka hi timhaka leti ti nga fambelanaki na leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha la ta loko va nkwera va hundze emisaveni a ngomeni ma nghenelela tanihi maphorisa mi ya lavisisa kumbe swo amukeriwa ku va hundze emisaveni a ngomeni swa lavisisiwa loko ku ri leswaku ku na timhaka leti va ku ti ri timhaka ta le ngomeni ha ti lavisisa loko ko va ku ri na ti-incident leti nkarhi wun'wani mi kumaka ku ti kombisa ku xanisiwa ka vanhu kwele hi tikuma kumbe van'wani hi ndlela yaleyo va va nga khomiwangi kahle hi ndlela yaleyo mi kuma ku va abusiwa na swin'wana na swin'wana hi na mpfumelelo wa ku va yi nghena leyi mi ta mi swoni tindhawini to tala leti nga kona lomu tingomeni maphorisa ma nghena va ya va ya cheka leswaku swilo swa ha tshamisekile hi ndlela yo yaleyo so u kumeka leswaku vanhu va yimisi na tingoma swi nga ri nawini hi hina kambe hi vuya ku hi tlhela hi va khoma hi ku tirhisana na ndzawulo ya COGTA loko ni kanyako hi heteni Khalanga mi ngo ni teka nkarhi lowuwani ni navelela mukhomixinara wa hina Lieutenant General Thembi Hadebe lava hi tivaka leswaku eka siku ra namuntlha va dlina kumbe va dlineka tintambu endzhaku ka loko va vuyile va thoriwa xifundzenikulu xa hina xa Limpopo hi May hi 2021 namuntlha i siku ra vona ra ku va va dlina eka vhiki leri nga hundza mi swi vonile hi vina ti-excellence award
leti ti nga kombetiwa na kwalomu ka swiyanimoya ti huweleriwa hi ndlela yaleyo na kwalomu ka ti-social media hela hi vuya hi wa ntlhanu a Jack Botes hi va na farewell function ya vona mi ngo hi teka nkarhi lowu hi va navelela leswaku va humelela eka swilo hinkwaswo leswi va nga ta va ka va swi endla loko va ri ku wiseni xikwembu xi va katekisa xi va endla hi titswalo na ku va hi navelela kumbe hi khongelela lava nkarhi wun'wani va nga na makungu kumbe va nga na ku navela ku va va rhangela xifundakulu xa hina loko swi fika eka xiphorisa hi ri ha va navelela mikateko hi ndlela yaleyo Khalanga. Brigadier banana siku lerinene na swivona ku mi le ku tirheni i vuyimayima ntsena khenseli swinene banana na siku lerinene hi swona hi khensile Khalanga xikan'we na vayingiseri inkomo Brigadier Hlulani Mashava vulavulela maphorisa ya Limpopo va ri yo kuningi vutomi byi na swiganga na swirhelelo naswona masiku a ya fani man'wana ya masiku ya antswa ku tlula man'wana naswona loko swi tika ntshikelelo wu nga va wa xiviri va nge ri hi mhaka ya sweswo ku nga ri khale hi ta burisana na va ka Metropolitan mayelana na No Labs Funeral Growth Plan leyintshwa cover yo lahla leyi ku pfumelelaka ku hakela ntsena loko u swi kota u engetela ntsengo loko u ri na malinyana yo engetela kambe yona yi tshamela ku kurisa nsirhelelo wa wena hi ku famba ka nkarhi tshama u yingiserile awara yan'we henhla ka nhloko mingisero Munghana Lonene FM a khensa loko hi lombe ndleve ku nga yingisela u ri kona nhlekani lowu sesililiya nhlabangwana va hi tshembise mahungu va ku va ta ya hlaya sweswi hi awara hi awara yan'we se hi nkarhi wa koho sweswi wa ku hi twa ku va ri mahungu ya yimise ku yini tanihi sweswi va nga hi tshembisa swona sesilili nhlekani eMbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombanela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Ihlikani Butpet ningena ka le ya Libombo border port nje hi xiyaka muti xa le Mpumalanga na vatwa va papa lava khulumaka va ri hinkwaswo swilo swi famba kahle Mpumalanga njhani swi famba kahle kanjhani ku ve ku ni gede leri nga koho laya Mbuzini laya eMbuzini ku ni gede leri vanhu vo ko ti humele vanhu va Msambiki va huma va nghena hala last month buti wa meli wa tlhantlhama ka mehe i yiveliwe movha ya Fortune loko va yi buke tracker yi huma ko laya Mbuzini a va yi pfale ha yini egede leri ri nga laha Mbuzini la loko va yiva va huma ko laha Mbuzini va timovha ti huma laha Mbuzini va ku tiva mara va khulumi hi swona kasi yo wona yini Mpumalanga xani ke amina le dipini le Soweto rishile Butpet aboti Eric Butpet ze fika lani hi swin'wana swa government ya hina na mamlukhuba hi mhaka leyi va yi vulavulaka yoho ku ri va ta sala ndzhaku loko va swi vulavula la moyeni mara ta swi vona Butpet loko ya hela ma 2-3 weeks ku pfula ni nghena na sweswi van'wani va vaaki mambe va maxopo va giyana va kotaka na ku pfula hikwalaho ka ku va swi tiva ku va ta famba inkomu Khalanga hlikani ka Afrika vulavula ku vula ntiyiso hinkwawo Butpet la tiko ra hina a hi sirhelekanga ma vona nkarhi lowu ka ha ri na mabunu a hi sirheleki ngopfu la tikweni lomu mindzilikanini a ku siviliweni hi nkarhi wa ti-weekend lomu tihostele ti le mapurasini a ku famba ti gumbagumba ti fanekele tani va karhi va lavisa timhaka ta ku pasi ri kwini se mfumo wa hina vanhu vantima ni vona va ta swi kota loko ni languta nhlayo ya malawo yi nga famba i nhlayo yo tala ngopfu swinene lori ku wena ku ya tiko lera hina ri ta vutliwa hi vanhu va le handle inkomo Ihlikani Butpet xikan'we na muhumelerisi Butpet vo brigadier va hina Hlulani Mashava na Donald Mdluli loko va kha va vulavula la radio va vulavula swilo swo fana va vulavula mhaka ku maphorisa ya voho le Limpopo na le Mpumalanga a va na vukungundzwana loko swi ta ngopfungopfu ka timhaka ta vahlampfa and staff na vutsotsi na yini mara mo la ku languta majority ya vahlampfa lava nga la tikweni swi nga ri nawini ku vulavula ntiyiso va nghene hi Mpumalanga na Limpopo
so loko va ku voho maphorisa ya vona a ma na vukungundzwana ti-province ta vona hi toho maphorisa ma tirhaki swinene hi ku hi teka a swa hlamarisanyana ni nga ri na voho mahlamulela voho ma na xipolitiki xikarhi because van'watipolitiki every time loko va hlamula a va ti blame va blame the next person inkomu. xila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela ungayelele eka Afrika wa vulavula. Mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu se a ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vona hi matihlo ya mehe hi ntiyiso swa humelela swilo sweswo. Se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina mi ri va n'wina yini mulungu n'wina muyini me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya iyo Xitsonga mi xi tivela ku ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mara na bya Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi lembe ra 1996 a ku ri loko va Statistics South Africa va sungula mapfhumba ya vona ya ku hlayela tinhlayo ta vanhu hi ndlela yaliya ya ku se swi ta kota ku tiveka ku kahle hi vangani la tikweni leri hi hlayiwa iyo mhaka 40 wa malembe lawa ya nga hundza va ri ku tlangeleni ka ku hi fambe goza ro karhi tanihi Statistics South Africa ku za hi fika laha hi nga kona eka lembe leri ra 2026. Namuntlha hi lava ku bula na Statistician General Risenga Maluleke hi lava ku bula na vona laha hi languta ka timhaka ta ku hlayiwa ka lomu ka vanhu a swi kha swi komba xifaniso xa njhani ngopfungopfu loko ka ku langutiwa ka vantshwa lava minkarhi na masiku va tshamaka va kha va hi byela vona mun'wana ati ku ri va gonya ntshava va lo qocha se va ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yaleyo kwala xikarhi ka hoyihoyi yaleyi ya ku van'wana va ku vanhu vo huma matikweni ya le handle va tele hayi kahle a va talangi ku nga va ku ri timiliyoni va Statistics South Africa va le ku tlangeleni 40 wa malembe ya ku hlayiwa ka vanhu hi ndlela yaleyo hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hina hi tshama hi kha hi ku laha hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona laha hi ku tisele vinyi va yona a hi amukeleni vakon'wana mun'wana tinhleka hi losile vakon'wana xikan'we ni ku losa vayingiseri namuntlha tanihi Statistics South Africa mun'wana timeri mi tlangela 30 ya malembe ya ku hlayiwa ka vanhu loko ni nga hoxisi kahle n'wina swi hlamuseleni hi n'wina vinyi ku kahle miri mi tlangela yini tanihi Statistics South Africa. Muhaxi ku hlayiwa ka vanhu laha Afrika-Dzonga eka nkarhi wa xidemokirasi swi sungule hi lembe ra 1996 kusuka kokwalaho hi tlhele hi hlaya vanhu hi lembe ra 2001 na lembe ra 2011 na sweswi swa ku hetelela swa lembe ra 2022 swi nga leswi kusukela loko hi sungule xidemokirasi xa hina ku hlayiwa ka vanhu leswi ya ku nga ku hlayiwa ka vanhu hinkwavo ku nga census hi hlaye ka mune hi ta tsundzuka muhaxi leswaku loko tiko leri ra hina ra Afrika-Dzonga ri ta hlayiwa ro hetelela ri hlayiwa ri ri tiko rin'we a ku ri lembe ra 1970 kusuka kwalaho a ra ha hlayiwanga ri ri tiko rin'we a ku hlayiwa van'wani va hlayiwa va lomuya va Gazankulu van'wani va le Venda van'wani va le ka Ngwane van'wani va le Bophuthatswana sweswo kasi hala tlhelo va ntima lava va fanaka na mina na n'wina
hikuva hi mavekele ya xipolitiki vantima ku katsiwa makhaladi ni ma-India na hina lava va fanaka na mina na n'wina vantima lava va fanaka na mina na n'wina a hi nga ha hlayiwi hikuva hi hlayiwa hinkwerhu a ko tovatloviwa laha na lahaya leswi vitaniwaka sample survey ivi se tinhlayo letiya ti ya katsakatsiwa va nyika mpimanyeto wa leswi hi nga va ku hi ri hi xiswona na vona makhaladi a va hlayiwa kambe a va kuma sample size kumbe a va hlayeriwa henhlanyana ku tlula ka hina tanihi ma-India lava va hlayiwa swi helerile a ku ri valungu se swa ringanela muhaxi loko hi ku hi tlangela 30 kusuka hi lembe ra 1996 i malembe ya 30 hi sungule ku hlaya vanhu hi va hlaya hi ri tiko rin'we eka nkarhi wa xidemokirasi. Miri lava a va hlayiwa swi helerile i valungu mi vula yini mwana? Hileswaku loko hi la ku tirha ntirho wa ku hlaya vanhu hi taya swi helerile leswiya swo hi suka hi nghena andyangwini wun'wana na wun'wana hi nga tluli ndyangu i census yaleyo kasi sample survey hi laha ya hi ngo ya emugangeni a hi ka muganga hinkwayo kumbe ka tilokichi hinkwato kumbe mapurasi hinkwawo ho ya lahaya ni lahaya hi tlhela nakona loko hi fika lahaya a hi ngheni hi ndyangu hi hlawula yin'wana mindyangu hi siya yin'wana leswiya i ti-sample survey swi endla leswaku swi nga hi durheli ngopfu hi ku hlaya vanhu ka mpimanyeto lowu hi kombele wona wa census yo hetelela kumbe ku hlaya vanhu ro hetelela a hi kombele ntsevu wa mabiliyoni va ta hi nyika 3 hi tlhela hi tlula hi ya tirhisa 4 wa mabiliyoni se loko ho hlayisa sweswo hi siku na siku a ku nga ha ta tirhiwa swin'wana laha tikweni se hi nkarhi lowuya mfumo wa xihlawuhlawu a wu nga nyiki swi ringanerile mpimanyeto wa ku hlaya vantima kumbe vukorhokeri eka vantima se a swi endla leswaku va hlaya laha va tlova kunene loko va hlaya hi ndlela ya leswi ya va nge i sample survey ku nga ku hlawula ndluwa va siya hove. Ni khomele nta ila inga kora mingisero Munghana Lonene FM le ku buleni na statistician general Risenga Maluleke ka 30 wa malembe ya ku va hi hlayiwa hi ndlela yaleyo n'hweti leyiwani n'wana i n'hweti ya vantshwa loko mi languta ku hlayiwa kokoloko a ku mi komba xifaniso xa njhani loko hi languta ka vantshwa na mhaka nkulu leyi yi vulavuriwaka yi nga milon'weni ya vanhu mintirho? Xo sungula muhaxi eka census a hi hlayi hi ku kongomisa xiyimo xa mintirho hikuva swivutiso leswi hi swi vutisaka lahaya swi va swi hlayile se loko swi hlayile ho vutisa lahaya ni lahaya ka leswi swi khumbaka mintirho hikuva eka census hi fanele ku twisisa hi timhaka ta dyondzo ta rihanyo ta miholo ta mintirho ta vukorhokeri ta matshamelo ya vanhu ku vele ka tiyindlu ta njhani ku nga ha va tiyindlu ta mabyasi kumbe tiyindlu leti ti nga akiwa hi ndlela ya ku fuleriwa kahle kumbe hi switina swi tlhela yi fuleriwa hi mazingi kumbe sweswi nga kona swa swileti swa bombo ra masiku yalawa se swi nga leswi xiyimo xa mintirho hi xi landzelerisa ngopfu eka sample survey liya hi vitanaka quarterly labor force survey se leswi vulaka swona i ku a hi ka tiko hinkwaro ho ya lahaya ni lahaya kambe hi fanele ku vona leswaku matshamelo hinkwawo ya tindhawu ta hina ku nga tindhawu ta lomu malokixini tindhawu ta lomu matikoxikaya emapurasini emikhukhwini kumbe informal settlement hi ririmi ra vadyi vahlampfi na lomu ka leswi hi nge hi ti-suburbs hinkwaswo swi yimeriwile ku endlela leswaku loko se hi ya hlahluva tinambara ta hina ti hi nyika xiyimo xa tiko hi leswi vanhu va nga tshamisa xiswona se hi ku ya hi ku languta halaya ka census hi ta kuma leswaku kusukela hi lembe ra 1996 ku ta fika loko hi ta hlaya eka lembe ra 2022
tiko ra hina ri va leri ri nga ni vanhu lava va nga hlaya swinene lava va nga vantsongo. Loko hi ku hlayiwa vanhu hina haleno ka statistics South Africa hi hlaya un'wana na un'wana loyi a nga exikarhi ka mindelekano ya tiko ra hina, a nga ha va muakatiko wa haleno kumbe a nga ri muakatiko wa haleno kaya. Na va lava nga ri ku vaakatiko wa haleno kaya, van'wani va nga va ri na maphepha ya ku kombisa ku tshamiseka ka vona kumbe va ri hava. I ku va ni census na ti-surveys ta hina ti pfuna mfumo wa hina leswaku wu va na vupulani byo languta emahlweni. Ku loko va karhi va garingela makungu ya ku korhokela vanhu, swi va swi tiveka leswaku ku na vanhu vangani, hikuva hi nga hetelela nkarhi wun'wani hi pfumale mati kumbe gezi hikuva hi nga hlayanga vanhu hinkwavo lava tirhisaka gezi kumbe mati masiku hinkwawo. Se hi ta kuma leswaku hambileswi nhlayo ya vanhu vo huma ematikweni ya le handle yi va yi ri yitsongo swinene, i tiphesente ta 4 ka census leyi nga hundza, leswi vulaka leswaku exikarhi ka 62 wa mamiliyoni ya vanhu a ko va 2.4 wa mamiliyoni lava nga te vatswariwe ehandle. Se hi ku kongomisa eka vantshwa, tiko ra hina xiyimo xa rona i ku vanhu lava nga haleno ka tiko ra hina i vanhu lava va nga vantsongo, a va si hundza malembe ya 35 kusuka eka lava va nga swihlangi kumbe tindzumulo, va lava va ha ku tswariwaka ni tindzumulo, ni va lava se va nga si fikaka eka malembe ya lawa. Leswi hi ririmi ra vahlampfi hi vula leswaku our population is relatively young. Eka census leyi nga hundza hi ta kuma leswaku 60 wa tiphesente ta vanhu lava va nga haleno Afrika-Dzonga i vanhu lava va nga eka malembe yo sungula eka tanda, va nga si khoma ka ni lembe ro sungula kumbe va nga si va ku na birthday ya vona yo sungula, ku nga swihlangi leswi. Tindzumulo ni vantshwa va teka xiave xa 60 wa tiphesente. Eka xiyimo xa mintirho hi ta kuma leswaku loko hi languta timhaka leti ta mintirho, vantshwa va ni ntshikelelo swinene eka ku pfumaleka ka mintirho. Sweswo hikuva hi te hi swi languta hi leswi hi nge i kota labor force survey. Eka kotara yo hetelela leyi hi nga yi humesa, lava va nga na malembe ya 15 ku ya fika eka 24, ku pfumaleka ka vona ka mintirho a ku tshame eka tiphesente ta 59.6, leswi tshinelelaka kwalaya ka 60 wa tiphesente. Swa pfa swi hundzanyana ku ya hi kotara, swi pfa swi ya kwalaya ka 61 wa tiphesente ka ku pfumaleka ka mintirho. Kasi hala tlhelo vantshwa lava va malembe ya lawa 15 ku ya fika eka 24, vunyingi bya vona va le mintirhweni kumbe eka swiyenge swa tidyondzo kumbe laha va dyondzelaka ku tokotela mintirho. 9.9 wa mamiliyoni ya vona va lo tshama, vo pfuka va tshama. Sweswo swi ta na switandzhaku swo tala swa ku va van'wani va tikuma va ri na makhwiri va ha ri vantshwa, kasi van'wani va ti nyiketa eka switsotsi ni swidzidziharisi. Xiyimo xo tika xexo xa switsotsi na swidzidziharisi a hi kha hi bula na vona vantshwa lava ku va na nkarhi wo tala wo ka va nga endli nchumu hi ndlela yaleyo. Le ku languteni min'wana tiko, se loko mi kha mi tlangela tanihi Statistics South Africa, mi languta gondo leri mi nga ri famba ra 30 wa malembe, mi languta na vuxokoxoko lebyi mi va ku mi kha mi byi nyika lava va va ku va ri ku rhangeleni, swi helela kwalano kumbe mabumabumela ku na switoko xivutiso lexi swi nga endleka xi nga hlamuleki, kambe a swi na mhaka, mina ni to vutisa mabumabumela ku hi langutile hi le ku tlangeleni Statistics South Africa, hi swi vonini ku hi fambise leswi ku sukusela le ndzhaku ku fika laha hi nga kona la namuntlha. A swi ta lava hi cinca yan'wani magere hi yisa hala kun'wani kumbe ku ndleka leswi hi ndlela yaleyo. Vakulukumba kumbe va khale va te swayila ku chaya ngoma hi voko rin'we u karhi u cina hi nenge lowun'wana, leswaku munhu a nga ti chayeli ngoma a tlhela a cina yena.
nkarhi wun'wani hi ngo vulavula va khale na va lava hanyaka va tele vakhalabya loko ni pfuxelana na vakhalabya va kokwani Mtsamayi Makamba, kokwani Justice Makamba, kokwani Norman Sinyawani na vakokwani wa Magezi va ka Mahosi na vakokwani wa George va ka Xivambu na vakokwani wa Chibu va ka Ndhevu. Va tshama va kha va ni byela va ku swa yila ku chaya ngoma hi voko rin'we u kha u cina hi nenge lowun'wana. Se swi nga leswi hina va Statistics South Africa ntirho wa hina i ku hlaya vanhu, a hi ku kota ku byela mfumo kumbe varhangeri va mabindzu leswaku fambani mi ya tirhisa leswi. Hi swi hoyisa tinomboro sweswi hi nga swi hlaya eka vona. Vona va ya ti hlahluvela hi voxe ku va ta tirhisa ku yini. I ncini lexi endlaka ku hi nga swi koti ku boxa timhaka leti. I ku vani loko ho ze hi sungula ku va byela ku endlisani leswi hi bumabumela, ivi loko se hi tlhela hi ya hlaya tinambara ti hambana na leswiya hi nga va byerisa swona, swi ta vula leswaku hi ta sungula ku chava ku humesa tinomboro ta hina hi komba vanhu. Loko se hi sungula ku chava hi ku se hi kume to hambana na leti hi nga vula tona, se swi ta vula ku hi lahlekeriwe hi leswi va nge independence, vutiyimeri. Loko byi kala byi hi lahlekela a hi nga ha swi koti ku kota ku humesa tinomboro leti hi tshunxekile. Se ntirho wa hina i ku ti humesa hi tshunxekile, hi nga languti ku ti ta tirhisiwa ku yini. Ha swi tsakela leswaku ti tirhisiwa ka mabulu lawa hi nga na wona sweswi. Vaakatiko kumbe vona vantshwa loko va ya bula etinhlengeletanini ni lava va nga va hlawula leswaku va va yimela eka tipalamende kumbe kwihi, kumbe hambi ku ri ka timhaka ta vukorhokeri, gezi kumbe mati, vaakatiko va tirhisa tinhlayonhlayo leti ku ya va ya burisana ni mfumo leswaku a mi hi nyiki vukorhokeri lebyi nga ringanela. N'wana ni lava ku teka tinhlokomhaka ta mahungu, mina n'wana hi fanele hi heta sweswi a wu gimeta, kambe ni kombela ku teka tinhlokomhaka ta mahungu ivi ni mi susa ka xitulu xexo xa statistician general. N'wanati mi ringeta ku hundzisa rito ka vantshwa, mi nga ku yini ka vona lava va nga le ku minkarhi yo tala loko hi bula mina na n'wina laha miri va khandziya ntshava lo qochama, ku na mintlhontlho yo tala leyi va hlanganaka na yona. N'wina hi ku tirhisa tinhlayo ma kota ku swi vona ku vantshwa va le ku tikumeni va ri ka mintlhontlho hi swivangelo swo hambanahambana. Kambe ke hi timinete timbirhi kumbe tinharhu mi nga ku yini ka vona vantshwa ku va khutaza ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni loko na hambi hi ka hi tikuma tani hi vantshwa hi ka hi hanya ka mbangu lowu kumbexani wu nga va ku wu nga ri ku yimeni na swona leswi hina a hi ta tsakela ku fikelela ka swona. Loko mina ni wa khale ngopfu, kambe ka khalenyana yaleyo ya mina N'wanati a hi ri na leswiya swa ku loko ni kha ni dyondza xikolo ni kha ni kula ni ku heyi loko ni kula ni la ku fana na N'wanati, loko ni kula ni la ku xava movha, loko ni kula ni la ku ya tshama lokixini ni suka kwihi sweswo swa ku taniya swi tikomba ungeti maendlelo lama a ma ha ri kona ngopfu, ku nga va ku ri na misusumeto yo tala. Kambe ni kombela mi vulavula na vona vantshwa va hina hi twa ku mi nga ku yini ka vona endzhaku loko hi kume tinhlokomhaka ta mahungu. N'wanati mo ni khomela tani sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM. Loko ni heta ku bula na N'wanati ni ta ya ka tatana Xingange va suka ka Khosanto levengeri na vo va na swo swi vula loko swi ta ka timhaka ta ku kombisa ku vilela ehenhleni ka vanhu lava humaka matikweni yambe va ri hava maphepha. Kambe ke hi ta ya ka vona endzhaku loko ni kume rito ro hetisela kusuka ka N'wanati lava nga ta va kha vulavula na wena tanihi muntshwa endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu leti landzelaka hi ndlela leyi. Ka tindhawu to tala machi yi fike makumu va fikile laha va yisa kona maphepha ya swikoxo swa vona. Kambe xivutiso i ku se kusuka kwalani ku endleka yini? Se vanhu va le ku borhekeni, van'wana va twa ndlala, hela se hoyi talaka ku sungula kona. Kambe yima ni hetisela na N'wanati la ni twa ku va hetisela va ku yini. N'wanati ni na timinete timbirhi na hafu la ni lava ku mi nyika ku va mi gimeta mi kha mi vulavula na vantshwa eka hi gimeta n'hweti ya voho na leswi mi swi vonaka tinhlayanhlayo na loko mi kha mi languta ku sukusela loko mi kha mi languta tinhlayanhlayo ka lembe ra 1996 ku fika namuntlha. N'wanati muhaxi ni nga swi vekisa leswi eka vantshwa hikuva ni hi ri karhi hi swi tiva leswaku va langutane ni ntlhontlho ni ntshikelelo lowukulukumba ngopfu
ngopfungopfu eka timhaka ta vutomi bya vona ni ku pfumaleka ka mintirho. A ndzi ta kombela swinene leswaku a va ringeti hi ntano hi matimba ku papalata timhaka ta maendlelo ya ku ka ya nga lulamanga, ngopfungopfu timhaka leti khumbanaka ni timhaka ta switsotsi ni swidzidziharisi. Xitsonga xi ri n'wana loyi a gevaka u hlola ku hlanta. Loko ricece ri sungula ku geva va ze va swi tiva vatswatsi se u ta hlanta. Se lava va nga tikhomangiki kahle a va tali ku boxa ndzima muhaxi, hambi a ri mina na n'wina mi ta tsundzuka lomu hi taka hi kona ku hi ringete ku tikhoma kahle hambi swi kha swi tika. Se na vona lomu va nga kona vantshwa a va tikhomi kahle, va ringeta ku khutazana ngopfungopfu lava va ha ri ka swivandla swa dyondzo, va khutazana ni ku pfunana leswaku va kota ku humelela, leswaku va ta va ni vumundzuku lebyinene. Hi tala ku vona vunyingi bya lava va nga kumanyana dyondzo ya ku hundza eka matric, hi vonaka va kuma mintirho haleno tikweni ra hina. Se mina na n'wina ha swi navela muhaxi leswaku siku rin'wana hi vona vantshwa vo tala va ta tirha na hina ka swivandla swa mintirho lomu hi nga kona. Van'wana na loko se hi ta va hi fikile kumbe hi sukile eka switulu leswi, ku va vona va salaka va rhangela swiyenge leswi hi tirhaka ka swona ni swin'wana ku hluvukisa tiko ra hina ni tiko reru. Xo hetelela va nga tsakisiwi hi ku humelela va ri kwalomu va nga kulela kona ntsena. Mina na n'wina hi siye vo tala va hina, maxaka ni vanghana ni varhandziwa va hina emakaya hi tirhela ekule. Se na vona va tiyimiseli ku loko swi endleka a va humeleli va ya tirhela hambi ku ri kule na le kaya. Ekaya hi tshama hi kha hi ya kona hi vhakacha hi ya va pfuxela. A ho hambana na vona ko va ku ringeta ku ti antswisa. Inkomu. N'wana tikhenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomu muhaxi ni khensa vayingiseri. A khensa va Statistics South Africa va tlangela 30 wa malembe ya tinhlayo ta ku hlayiwa ka vanhu. Va twile va ku hi mpfhuka ka lembe ra 1996 va hlaye kolomu ya ka mune. Ku hlayiwe ka mune loko ku hlayiwa vaaki va Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo. Xana wena u ri yini ke kwalaho nga kona? Tshemba ku u na swo angula, kambe i nga se angula a hi sunguleni hi amukela xandla xa president wa COSATU wo sungula tatana Mike Shingange. Hi bula na vona ka nhlekani lowu ni ta vana va vutisa leswi swa nhlengeletano ya vona yi fambe a ni kotanga ku landzelela ene mbilu ya mi ya vava va ta ni khomela i timhaka ta World Cup man Shingange man, swo swi endla ku hi nga landzeleli kambe hayi mi ta va mi byela yi fambe njhani nhlengeletano leya. Kambe hambiswiritano la ku bula na vona sweswi hi ta kota ku twa ku va ri yini vona tanihi COSATU ku ongeti timhaka leta March leti a va ti languta hi tihlo rin'wana. Shingange nhleka Philani Budpet na vayingiseri va Munghana Lonene. A hi languteni ka xiyimo kumbe tanihi COSATU loko siku leri ri fika ri kutani ra ku van'wana va kha va kombisa ku vilela ehenhleni ka vanhu vo huma matikweni yan'wani va ri hava maphepha, ongeti a mi ri na vonelo tanihi COSATU, vonelo ra n'wina ri ri yini? No muhaxi siku se ri fikile ene vonelo ra hina a ku ve na kurhula ku va na ku hlayiseka ka loko vanhu va Afrika-Dzonga va karhi va kombisa ku ka va nga enerisiwi hi ku pfumaleka ka ku implementa kumbe ku enforce law enforcement kumbe ku endla ku ka milawu eAfrika-Dzonga hi swiyenge leswi swi nga kona la ka mfumo. Lexi hi xi languteleke ku swivilelo leswi va rilaka so i swivilelo leswi swi khomekaka swi twakalaka swinene, mara a hi langute ku nga vi na ku madzolonga, ku nga vi na ku chavisiwa ngopfungopfu ku mi ta tiva ku vatirhi lava va tirhaka ka swiyenge swo hambanahambana ku nga va ku ri ka mfumo kumbe ku nga va ku ri ka private ni vula vatirhi va Afrika-Dzonga lava tirhaka swi ri nawini. Siku leriwani ri vitaniwaka shutdown a va tikuma va nga sirheleriwangi hi xiyenge xa Labour Relations Act xa ku kumbexani va le ka national shutdown ya strike xi nga vitana tinyungu. So a hi ri na ku vilela ku swi nga endleka va tikuma va chavisiwa va nga yi mintirhweni ivi
mitirho ya vona yi tikuma yi ri nghozini because vathori loko va vona vanhu va nga tangi mitirhweni va swi teka ku u lovile va swi teka ku u joyine strike lexi nga riki nawini ku ya hi vona ivi va hetelela va ku endla leswaku u lahlekela hi ntirho mara ku fika ka nkarhi wa sweswi ya enerisiwa ku ka tikomba ka ha ri na ku rhula kahle ku nga ri na madzolonga ngo va laya na laya mara ku swi vona ku chavisiwa loku nga kona. Loko mi ka mi langutana leswi nga le ku humeleleni minkarhi ya ku tala van'watipolitiki na varhangeri va minhlangano ya vatirhi va ta vulavula hi timhaka ta mintlhontlho leyi langutanaka na vantshwa va ku i ticking time bomb. Timhaka letiwani ta march wa muxaka lowu na leswi va swi rilelaka lava nge le ku macheni a mi swi vona ku siku rin'wana ra muxaka lowu ri ta fika? Kosato yi vitane ticking time bomb maybe malembe ya 15 lama ya nga hundza. Ku twisisa ku loko u ri na vantshwa na vanhu lava va tshamaku va nga ri ku tirheni na vanhu lava nga le ku tirheni kambe va nga koteki ku fikelela leswi laveko ku fana leswi swi vitanaka the cost of living sweswo i ticking time bomb. Swi vula leswaku ku ta fika laha ku nga ta va na revolution leyi nga le ku rhangeleriweni mahlweni hi varhangeri va tipolitiki kumbe varhangeri va mihlangano leyi nga kona mara vanhu vaakatiko va ta tirhangela hi vona vinyi. So swi na nkoka swinene ku minkarhi hinkwayo swi tshama swi karhi swi tsundzukeka ku leswi swi nga le miehleketweni ya hina a hi leswi vanhu va nga busy va lavaka swona vanhu leswi va lavaka swona hikuva va kota ku va na vutomi bya vona byi ya mahlweni hikuva va kota ku vona ku vumundzuku bya vana va vona byi tikuma byi sirhelelekile hikuva va kota ku vona leswaku va kota ku yisa vana va vona xikolweni tani. So a hi swi langutile leswi mahaxe a hi swilo leswi swi hlamarisaka. That is why mi vona na va tipolitiki se va sungula va le ku yimayimeni. Unfortunately chicken bomb leyi yi buluka hi nkarhi lowu ku nkarhi wa ti-election so va tipolitiki va teka advantage ya la ku ta abuser kumbe ku exploita frustration ta vaakatiko ku pfumaleka ka mitirho ka vaakatiko ku pfumaleka ka ti-opportunity ta le swikolweni ku durha ka swilo na ku va ku ri na vanhu lava va nga tala laha Afrika-Dzonga va nga ri ki nawini leswi swi endla ku swi hetelela hi lumbetana hi ku hi vona va tekaku mitirho. So van'watipolitiki hi mhaka ku sele tin'hweti timbirhi tinharhu ku va teka advantage leswi va tala switarata va sungula ku ba pongo kambe the reality ku ti-election ti ta hundza xiyimo lexi ta va xa ha ri kona. The reality ku tibazi ti le ku fambeni ti le ku tekeni ka vanhu ta va humisa ti va yisa kwalomu va humaka kona kambe lexi xi lavekaka i xintshunxo xa nkarhi wo leha kumbe permanent solution because permanent solution yi le ka ku va mifumo ya Afrika ku katsa na Afrika-Dzonga yi kota ku endla leswaku xiyimo ematikweni ya vona xi va xi tshamisekile leswaku vanhu va tikuma va ri na xivangelo xa ku va kota kusuka ematiko ya vona va ematikweni man'wana. Xa ku sungula. Xa vumbirhi ti-immigration laws na ti-labor laws ta matiko hinkwawo ya Afrika ngopfungopfu na Afrika-Dzonga ti fanele ti tikuma ti landzeleriwaka leswaku hi nga tikumi se hi lwa na vanhu ku lo a nga na maphepha ku ri ku hina swona swiyenge hina yona Home Affairs hina wona maphorisa hi yona BMA hina everything ku swi tsandza kwihi ku tikuma ku landzeleriwa milawu leswaku munhu loko a nghena laha tikweni a va karhi na milawu. So hi leswi swi ku nga ta va swoho xintshunxo xa nkaya not ku march wa ti-30 loko wu hela hi ta va hi nga ri na problem Africa because problem leyi nga na yona Afrika-Dzonga a hi South African problem, South African continent problem because a hi fanele hi va na a reconstruction and development program ya post-colonial Africa because economy ya Africa yi tikume yi ri na yi tisiwa ku vava hi vukona bya makolonial mara loko se hinkwerhu hi tikume i freedom a hi fanele hi tshame hansi tanihi SADC hi fanele hi tshame hansi tanihi continent ku ri xana economic part leyi la ku yi landzelela tanihi Africa ya post colonialism hi yini ku nga vi tiko leri ri hluvukaku ri hatli ri hluvuka ri ku tlula man'wanyana matiko because lava van'wani va nga hluvukaki va ta tsutsuma eka leri ri nga le ku hluvukeni ene ni tikuma hi ri na problem leyi nga na yona namuntlha. Ni khomele ntano loko u ntsanyana mavhengele la iminete loko se ma vuya hi yisa mahlweni lava ku ta ku hi landzelela timhaka leti ya ta ku va van'watipolitiki va nghenelela mi vona ongeti swi ta tisa mbuyelo wa njhani ka timhaka ta swikongomelo swa lava va nge le ku vileleni swi ta antswisa
kumbe swi ta endla ku swi tsan'wisa xikongomelo xolexo kasi yin'wana mhaka i ku swin'wana leswi hi swi twaka loko hi ri ka nongonoko wo fana na lowuwani i timhaka ta ku xiphiqo lexi hi nga na xona i timhaka ta vatirhi lava va nga swirho van'wani va voho va nga swirho swa minhlangano ya n'we tanihi vatirhi minhlangano ya vatirhi va pfumelelaka ku timhaka ta ku bangwenya ta ku ba mati tingwenya ti tlela se venge se vo yisa toti vo va yisa tingwenya ku ya buwa tona kambe ta vuya hi languta le loko ni vuya mavhengeleni lama endzhaku ka leswi. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Hi bulana tatana Mike Shingange i xandla xa COSATU xandla xa president wa COSATU wo sungula lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu hi ka hi languteka timhaka teti ta ku kombisa ku vilela ehenhleni ka vanhu va huma matikweni mambe va ri hava maphepha hi ndlela yoleyo hi languteni ka timhaka toleto Shingange ku n'wina mi angula mi ku yini tanihi nhlangano wa vatirhi ka mhaka leyi ni yi tiseke etafuleni. No mashi bevulavula hi timhaka ta vukungundzwana sungula ta ku ba mati tingwenya ti tlela se masiku ya be ko buwa to tingwenya leti ata so ta tsutsumisiwa okay no corruption mashi kumbe vukungundzwana it's a societal problem so inge ikaneti yi kona eka society ya South Africa hinkwayo ku nga va ku ri vatirhi va le bordereni ku nga va ku ri ka maphorisa ku nga va ku ri ka ma-traffic cop ku nga va ku ri tixopeni ku nga va ku ri so it's a societal problem leyi hi faneleke tanihi tiko hi herisa not hi langute ku hi mhaka ku hi yoho yi facilitataku ku nghena ka vahlampfa swi nga ri nawini hi fanele hi herisa ku hi yoho yi endlaku leswaku service delivery ya ya ka vaakatiko yi nga fiki kahle hi endla ku hi herisa hi mhaka ku hi yo endla ku loko eswibedhlele ku tikuma ku nga ri na mirhi kumbe ku tikuma ku nga ri na vatirhi va enough so consequences kumbe switandzhaku swa vukungundzwana swi tele ene swi navile ene swi andrile a swi concentrate ntsena ka leti bordereni na so that's why COSATU was saying ku ri hambiloko ri ku a swi twisisa leswi vaakatiko va rilaka hi swona kambe xikulu xikulukumba i ku collapse ka swiyenge leswi swi faneleke swi tiyisisa swa ku nawu wa landzeleriwa laha tikweni ku nga ku ri maphorisa ku nga ku ri va home affairs ku nga ku ri BMA ku nga va ku ri ma-traffic cop hinkwaswo sweleswo kumbe immigration officers loko hi ku a hi a pfumeleli tanihi COSATU ku va na ku nga landzeleriwi ka milawu kumbe lawlessness hi vula lawlessness ya ku yi endliwaku hi vahlampfa kumbe vanhu va ku fika va huma handle but also lawlessness leyi endliwaku hi va Afrika-Dzonga lava va amukelaka vanhu va valava but also lawlessness ya ku va swiyenge leswi faneleke swi implementa nawu ku nga swa mfumo naswo swi tikuma swi collapsile and swi collapsa yini na swi collapsa hi mhaka ku mfumo wu le ka situation leya ku wu fanele wu va na vatirhi vatsongo ka department yin'wana na yin'wana mahashi Department of Home Affairs leyi nga yona yi tholaku leswi swi vitanaku ti-immigration officers yi na only 40% ya vatirhi yi humese xiyenge lava xi vitanaku border management agency yi na 25% capacity ya vatirhi ntsena a na ha vulavuli hi ku kayivela ka maphorisa hi rini ka tshembiso ku ta thoriwa 10,000 ya maphorisa hi rini ka tshembiso ku ta thoriwa 10,000 ya ti-labor inspectors leti ti faneleke ti ya eka vatholi lava va tholaka vahlampfa va ka va nga ri na maphepha leswaku va ta kota ku va hakela miholo ya le hansi leswi vitanaka cheap labor and low salaries a hi na tona ti-inspectors there are only 2,300 so that process hinkwayo ya the capacity ya state and the State Department yi endla ku tiko ra hina ri va ri vulnerable eka tindhawu to hambanahambana including ku manager migration laws and so on so that's a problem leyi nga na yona manje that's why ku laveka xitshunxo xa nkarhi wo leha not xitshunxo xa namuntlha kumbe xa mundzuku
hi fanele hi va na ku vulavurisana ku xitshunxo xa nkarhi wo leha ku nga va ku ri xini hi fanele hi strengthenisa public service fanele hi strengthenisa the state hi nga tirhi ri mfumo hi ku veri xitshunxo xa nkarhi wo leha Vuyisani Mabhunu vayingiseri loko a kha a nghena veri nkarhi wa Mabhunu a ku nga ngheni munhu a ku nga hina hi swi tivi kumbexani n'we ma swi tiva ni tivi nkarhi wa Mabhunu mahaxi Johannesburg yi ake vanhu va ku huma hi vahlampfa ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi ake hi vahlampfa ni vula ku a va nghena swi nga ri nawini okay a va ri koho va nghena swi nga ri nawini mara that's a thing hambi ku ri tihosi na tindhuna loko u fika switandini a va lava ku ta tiva hi we mani un'wana ka mani u huma kwini a wu ri fika va swi tiva ku a humi kona lana mara a wu va u karhi u endla yini u tiveka and then u kota ku controleka ku ri loko ku ku va na swona kota ku so that thing I nge vuli ku yi fanele ku yi ya hi mbala loko va ku Vuyisani Mabhunu a nge ku va vula yini ku Mabhunu ya ha ri kona va ha ri kona South Africa va fambangi va vula ku va varhangeri ku nga rhangeri va xingange no va so nkarhi wa apartheid a va ri koho vanhu lexi nga koho i ku mina na n'wina hi huma Limpopo ni huma kun'wana la Tzaneen ku na tifeme leti ti nga pfariwa loko apartheid yi hela hi 1994 a ku na tifeme leti a ti tirha a ti thola vanhu a hi swi tiva vo Bindzulani vo kwinikwini na tiambaka leti a ti traina vanhu swa ku va kota ku va na skill swa ku kota ku ti endlela mitirho tivi ti pfariwa ku nga si va na vahlampfa lexi hi nga le ku xi bumabumeleni tanihi COSATU i ku mfumo wa hina wu endle xihoxo ku herisa swin'wana swa swilo leswi a swi ri mavokweni ya mfumo a swi endla ku vaakatiko va kota ku tihanyisa va swi pfarile hambiloko sweswi ni vulavulaka vanhu lava a va tirha ka swiyenge sweleswo ni vulavulaka swona tifeme leti ni vulavulaka hi tona na vana va vona a va le ku tirheni a ku na vahlampfa lava va tirhaka ka tifeme teteleti if anything vahlampfa va ta vona ti-building ti nga ti tshamela ti nga le ku tirhisiweni ivi va nghena va tshama endla swa vona mara basically a ku na lexi nga le ku humeleleni na loko se va famba va huma va famba a swi vuli ku tifeme teto ti ta pfula xintshunxo xa nkarhi wo leha i ku hi fanele hi pfula tifeme leti a ti ri kona ti endla ku va na labor intensive leswaku vatirhi lava ti-low skills na lava lavaka ti-semi skills and so on so va kota ku va ya mahlweni va tirha ku va na swimakiwa leswi endliwaka ku pfuriwa mitirho i problem leyi South Africa yi nga na yona granted Afrika-Dzonga yi nge vi that's a position ya COSATU Afrika-Dzonga yi nge swi koti ku rhwala vutihlamuleri bya ku tsandzeka ka matiko man'wana kumbe vurhangeri bya matiko ya mifumo yin'wana ya Afrika that's why we're making a call ku ri na vatirhi van'wana lava nga koho tinhlangano yin'wana ya ku yimela vatirhi a hi ri karhi hi vulavula na vona mavhiki ri nga hundza tanihiloko mi vula ku a hi ri ka nhlengeleto yin'wana ku a va hi pfuni le matikweni ya vona va endla leswaku mifumo ya vona yi kota ku lulamisa swilo ematikweni ya vona ku ri vanhu va nga vi kumi va ri na xivangelo xa ku va tsutsuma matikweni ya vona va ya matikweni ya le handle it's important ku South Africa can't be expected ku hi Africa hinkwayo ku ri hi yoho yi faneleke yi rhwala vutihlamuleri bya ku tsandzeka ka mifumo na leswi hi swi vitanaka dictatorship ya the African leaders hi nge pfumeli sweswo a swi koteki kambe ke vurhangeri bya Afrika-Dzonga bya mfumo vurhangeri bya tipolitiki bya Afrika-Dzonga vurhangeri bya mihlangano ya vatirhi na tirhangeri bya ti-civil society leti sweswi ti nga le ku tekeni vutihlamuleri bya ku lunghisa tiko hi mhaka ku mfumo wa tsandzeka ku lunghisa tiko a ku tshamiwe ndhawu yin'we langutisa ku xitshunxo xa nkarhi wo leha hi xini xitshunxo xa nkarhi wo leha xi ta include ku SADC a yi ve na economic development program leyi fanaka leswi endlaka leswaku loko South Africa yi karhi yi develop na Botswana na Lesotho na Swaziland na Zimbabwe a ti develop hi nkarhi wun'we so that ku nga vi na xivangelo xa ku ni suka la ni ku se madyelo bya rihlaza byi le Zimbabwe na suka la Afrika-Dzonga ni ya Zimbabwe hi leswi hi nga le ku swibumabumelo xi nga le ku xi endleni tanihi COSATU ni mitelo xi nga khensa swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta mani hlayisekani hi vona ku ri ni rivele ku xivutiso lexiya ni nga mi vutisa xa ku nghenelela ka tipolitiki kambe ku na mavhengele mani lavaka laha ni khomele ni tani hi ta hetisa ni khomele ni tani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani vanhu lava nge le ku kombiseni ku vilela ku ya hi leswi va nge le ku kombisiweni xiswona va tikomba va kha va wu twisisa nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga va tikomba tani a ku se nghenelela
akusanghenelela vanhu vo ka va nga lavi ku vona nawu la kambe mani hetsela na tatana Xingange la tatana Xingange khesile swinene ku va vanhu khomele a hi hetiseleni timhaka ta ku sweswiwani hi kongomana na nhlawulo mi swi khumbeli ku van'watipolitiki va nghenelela ku nghenelela ka tipolitiki ka swilo leswi kumbexana vaaki a va tikomba u nge ti volaka ta tiyimela hi voxe swi nga va na mbuyelo wa kahle kumbe swi nga vi na mbuyelo wa kahle ke ni le ku languteni laha ku fana na n'wina va Khosato xikombiso mi tikomba mi kha mi seketelana na vandla ra mi le ka vuxaka kahle na vandla ra ANC na vandla ra SACP swa tiveka sweswo kambe loko mo languta leswi SACP yi vulaka swona hi nomo wa tatana Sole Mapayila ivi mi languta leswi ANC yi vulaka swona hi nomo wa tatana Fikile Mbalula swa hambana swi leswaku swa hambana se a na ha swi tivi ku loko ku nghenelela van'watipolitiki ka ntlimbo lowu vaaki va nge le ku kombiseni ku vilela hi wona namuntlha la swi ta vuyerisa ke miri rin'we no a swi fanenge swi mi hlamarisa mahaxi ku hambana ka mavonelo ya vurhangeri bya tipolitiki because hi leswi ni nga swi vula ku sunguleni ku revolution leyiwani yi nga le ku tekeni ndhawu eAfrika-Dzonga yi le ku lidiweni hi vaakatiko hi voxe not tipolitiki they are trying to catch up if I may say so van'wani va careful ku loko ho vulavula against hi nge kumi tivoti van'wani va careful ku hi fanele hi vulavula hi support ku hi ta kota ku kuma a va swi tiva confuse ni nge va soli na a ku na xintu xi nga va nyikaka xona kambe lexi xi nga xikulukumba hi ku na mavandla ya tipolitiki varhangeri va mavandla ya tipolitiki lava hi va tivaka hi nga le ku va yingiseleni masiku hinkwawo lava hi nga swi twisiseki ku ri loko a ku nga sungulangi march and march na va operation Dudula na yini tipolisi ta voho ta ku gangisa tivoti for vaakatiko ku va va votela a ku ta va ku ri tini because nka nkarhi wa sweswi a hi tinchumu ka tin'wana ta ti-political party tako lexi xi twaka ku swiphaza swo famba masomalia a va fambi mapakistani a fambi that's fine loko se va fambile and then loko se va nga ha ri kona wena tanihi vandla ra tipolitiki kahle loko wo kuma tivoti u fambisa tiko i ncini leswi nga ta swi endla u xi endlela vaakatiko va Afrika-Dzonga a hi swi kuma policy yelo every time hi yingisela tirhali ta vona ene ma swi tiva ku na van'wani tiministara sweswi hi mhaka ku va va nghene hi ku vahlampfa a va famba se va nghenile va miyerile a va ha vuli nchumu a va hi support na march and march a va hi support na ku ti-state ta namuntlha mara va hlawuriwile on the basis ya ku ri a va lwa na vanhu va kuma handle so ku vulela ka hi ku much as hi swi twisisa hi pfumelelana na vaakatiko loko va ri na xivilelo xa ku ikhonomi yitsongo ku yi nga kota ku accommodate hina maAfrika-Dzonga na vanhu va kumani mara van'watipolitiki va endla leswi hi ntumbuluko van'watipolitiki va swi endlaka ku teka advantage ya ti-frustration ta vaakatiko once va nghenile switulwini a va ha swi tivi ku pati leyi a ni vulavulaka yona se yi nga na minister policy ya yo i yini sweswi mara a ya ha vuli ku a va hambi ku na yin'wana yi biziri a va hambi mara a yi sitwa hi twa swin'wanyana ku hi ti 4 ta November a vota handle ka mhaka ya vahlampfa i ncini swin'wana leswi mi swi tisaka ka vaakatiko ku swi ta kota ku hi kota mi votela mi ta kota ku so that's the point ku ri unfortunately vaakatiko va tikuma va tekeriwa advantage hi mhaka ku va na ti-frustration mara big thing ku political parties ti confuse hi mhaka ku civil society the revolution ya ti-leader yo n'wini a hi na vurhangeri bya swa xipolitiki because varhangeri bya swa tipolitiki hinkwavo ka vo across the spectrum va tikume va tlele loko karhi revolution unfolda under their need no ni mi twini tsakise mhaka leya catch up Xingange kambe mi swi tani vo catch up ya va catch up mali va catch up ni mi twini Xingange hlayisa nkarhi wona vona khensa nkarhi wa mulerinene inkomo alright iko Mike Xingange va suka ka Khosato Victor Mngana Lone FM va giveta nongonoko Africa wa vulavula ka Mngana Lone FM kan vulavula na muhumelerisi ku ali makha va swi vona ku le ku endleni ka yini se loko hi hlangana mnduku hi tala moyeni lowu se mi ta hi byela n'wina ku mi vone yini se hi ta va kha hi nyika n'we nkarhi masivo namuntlha hi ringeta ku vulavula hi leswi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo hi loko mi vulavula mi ta mi kha mi nga vulavuli hi maveriveri mi ta mi kha mi vulavula hi swilo leswi mi swi vonaka nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula nongonoko lowu nga ta landzela sweswi i Dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni andaka sweswi ku ta landzela swihlanganisa swa mina swinharhu Miss Kuli tanihi muhumelerisi na Matilda na DJ Matt hinkwavo lava va mi tisela nongonoko khoma ndlela ka Mngana Lone FM themba ku vo hati lava nga kona ana va ri Sun City na
mativana se silili lava na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mbana nhlekani lonene n'wina na valava nga kwala tlhelo ka n'we tata Bela, Sabi, White River na Lehezdeview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombane.